imisozi nani nyanja byabuze umugambi w'Imana kuzurayo ayo Oni ngene rungana Karutero chikoko kutumwa kwisanga mu bwoko Chawibaza umuntu yangu ubundi ngo nta kuboko nomuha ngo udatanga ukuboko atakikurimo wote umugongo bakagaheka abandi Ureko Yesu yakweganye n'ibyaha byawe ngo tuhinduka umwasi w'Imana abantu b'Imana mu rushengero iryo turi kuraja muri iryo kwanda Tuvisa abayesikuro buzuye amashengero baje gusenga kuba abacangiro Umukozi w'Imana nuwemera guheka mugenziwe Umukristu nuwemera guheka Umukristu mugenziwe Igihugu nuwemera guheka igihugu ciwe n'abarongozi bacyo Ichakana igihe Yesu yatorobanura nta kintu kibadusabye yavuze ngo ingabire duhaye ati duhereye ubuntu tuyazigire gute tuzitangire ubuntu Amen 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 Nani murashaka dusenge gute Papa Waheruka mujyamba barika mugongo jya imyaka 30 n'igahera heza ubundi bwohera Numpe ngaho Sabina Mama Sabina Ngiransenga Karapo umukiza w'umurwayi wawe n'uhita yaduhamagara Kara kidogo tuombe Rudia chini Ngirandangiza igihe inyenyeri y'umushinga ntahaguye hagurukara Isora mukayatse mu gisagara ikaramuka yatse mu ishengero ikaramuka yatse mu gihugu azoca afatira amaboko tiga amaboko umamaboko ifata amaboko ahagaze hagati yanyu inyenyeri yiwe yaka amarira amwe muzamufise azobahetse Amen amen uyicyari nuwazafasha bakaguca inshuti Yamabwiye babyeyi Imana ishaka guhindura imitima y'abarundi kugira ngo ihindure amateka yabo Urashobora gusenga ukagaca Imana ntikumva atawidahana ariko gusenga ibitaribyo Umugabo umwe yagiye gusenga cyendangiriza ngaho ngo yarahiranye amezi 12 y'inzu aja gusenga hano ku musozi ahura n'uwundi mugabo mumbabarira avuze urudokima nkuru rimwe porojeza amazina agomba kugurura bose baduze ku musozi wowe yavuga ati nta haba wonyemerera iyi poroje yanjye ngacamo nokoresha abantu nk'ibihumbi 6 aca asanga umugabo ari ku musozi ariko arakoma induru ngo Mana yo mw'ijuru simba ngaha utambiye inzu Mana yo mw'ijuru raya wamuga ati wewe twumvikana gabanya induru gabanya induru
misozi nta n'inyanja